Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Bastır, aylan. Bişkekten dançak çıktı, sattuğa toğanlar. Özgür görüp turganday oynoq toğan dançak eken. Hazır dançaktın malumatını alıp berебиз, kayaktan gelgen, andan keyin dançakты көрсөтүп беребиз toğanlar. Müçö başın. Dançaktın malumatını berin. Rostовтан келген. Rostовтан келген. Декабрда келди. Жаш ойдон ноябрда bir yaşka çıktı da hazır 1 yaş 3 ay oldu. Az 1 yaş 3 ay 1 oldu. yaş 3 ay oldu. Staratip dançak. Staratip ne? Jal kuyruğunda ele görünüp turat. 1 yaş 3 ay 1 bolsa yaş 3 ay oldu hazır. Orta şerini fevral orta şerini toğuttu 1 yaş 3 ayga. 2023 fevralda kayra 2 yaşka toğut. 2 yaşka toğut. Tuğanlar görgülü, öspürimli. Kovakların görgülü, tazadan çarıken canı var. Calların arağıla. Bastırır çıkana. Canavar. Ordunda tur albaydı kendi canavar ha. Aylan, bastırça bastırır. Dançaktan şunda calı kıska suyuk bulup kendi özü. Calı suyuk bulup. Şunda yok edim, jal kuyruğundan bilgenler. Sırazlı biletten ha. Peşine jalpayıp 2 göz 2 çağı çıkıp turgu. Kança oldu bunu gelgenine? Gelgeninde 2 ay bolup kaldı. 2 ay oldu. Tuğanlar dançak suragandar da көп boldu. Dançak bolsa tartıp jönöt, tartıp көрсөт дегендерге мына көргүлө. Ошон үчүн туғандар мына суроолор боюнча атайын данчак тартып атабыз азыр. Данчакты сураштырып, данчак сата тургандар барбы деп келип. Эми данчактын баазын айтың, эми менин кызык жерине келди. Азыр данчак Баазы 170 000. 170 000 Кем болот да. Кеми бар. Бул баазын сразу эле айтып койгон жакшы да, келишим баа десең анан чаң тополоң баштайт. Бастырчы. Баазын жазып эле коюп айтып эле коет. Минги үйрөтүлө экен анда мингиге. Буттары жакшы элеби? Буттар таза. Шиши урулган жерлер жок, буа жок. Буттар казыктарына көрүп тойтук эмес, түп. Жанар, жакшылап буну тазалап, минип үйрөтүп караш керек экен, мээнет кылыш керек экен тугандар. Данчак 2 жаштан өнө кетет да бою. 3 бутак экен, 3 бутак. Канка 2 бутак, алдыңкы 1 бутак. Тугандар кимге жакса чаласыңар, баазы кайтар бияка. Баазын айттык. Дария Бишкек шаары, Аламбүн районунда турат тай. Кайрылып, номерлерине байланышка чыгасыңар тугандар. Бою канча барасыз ушу тапта? Ой, 1.50ге жакын өлчөгөн жокпуз. Азыр 1.50ден өйдөрөөк болуш керек. көз молжол экен азыр анда, Көз молжол өлчөп метр салган жокпуз. 1.50 плюс минус экен тугандар. Так метр салынбаптыр, ченелбептир. Келип көрүп жактырып алсаңар болот тугандар.